Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa kane itariki 13 z'ukwi 11. Hari ubwoba mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu na Nduta muri Tanzania inyuma yaho zisabiwe kuba ziyandikishije imbere y'impera z'uku kwezi kugira zihunguke. Ni gute twakwirirwa turiyandikisha kandi bafashe ingingo yo kutwirukana kufungura ku ngufu. Mu Rwanda sentare y'intango ya Kiyumba yahanishije igihano cyo gufungwa imyaka 20 Germain Musonera ku ruhare yagize muri genocide. Leta ya Kenya ivuga ko abanyagihugu bayo hafi amajana 200 bashobora kuba banjijwe mu gisirikare cy'u Burusiya kuja kurwana muri Ukraine. Tubafitiye n'igikino cy'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Amakuru yacu tuyahere hano i Buraya. Perezida Zelensky wa Ukraine yafatiye ibihano umwe mu bafatanyabikorwa biwe ba hafi mu gihe ingaruka z'akamaramaza gakomeye k'ibiturire zibandanya gukwira muri ico gihugu. Timur Mindich, umugabo bafatanyije gushinga ikigo ca televiziyo imbere yuko yinjira muri politike, amatungo yiwe agiye gufatirwa naho udushimwe twose yari yararonse dufutwe. Ntarekuriwe kandi kuja yashatse hose naho vyibazwa ko ashobora kuba yaramaze kuva muri Ukraine. Uwundi mugwizatunga Alexander Zuckerman nawe yafatiwe ibihano nk'ivyo nyene bagize uruhara mu kugira ibiturire vy'imiliyoni 100 z'amadolari biciye kubo bahaye akazi ko gukingira ibikorwa remezo vy'amasoko ntanganguvu ibitero vy'abarusiya. Abashikiranganje babiri baratanze imihoho kuwa gatatu. Leta ya Kenya ivuga ko abanyagihugu bayo hafi amajana 200 bashobora kuba barinjiye mu ngabo z'Uburusiya zigwana muri Ukraine. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu uvuga ko bamwe mu binjijwe arabahoze mu gisirikare ca Kenya. Ambasade y'ico gihugu i Moscow nayo nyene yaratangaje ko ari abantu bakomeretse be n'abanyagihugu baheze mu Burusiya inyuma yaho batashoboreye kwinjizwa. N'inkuru ya Richard Kagoye mwumva mw'ijya kwimende ku magenge. Ubushikiranganje bwa Kenya bujejwe imigenderanire buvuga yuko hari imiryango yabwituye ivuga ko abayo bashobora kuba baraheze mu ntambara muri Ukraine. Buvuga ko abaranzi bakazi b'ibinyoma baryosha abo bashaka kurungika mu Burusiya mu kubemerera ibihumbi by'amadolari bazohembwa ariko ntibababwire akazi bazokora akariko. Benshi amaherezo bisanga barungitswe ku rugamba kurwanira Burusiya. Igipolisi kivuga yuko abagarutse baje barakomeretse canke barahahamutse cane. Mu kwezi kw'icenda abanyakenya 21 baratabawe mu nzu barimwo i Nairobi barindiriye kurungikwa. Ubushikiranganje bwa Ukraine bujejwe imigenderanire buvuga yuko abanyafrika barenga 1000 bava mu bihugu 36 barwana ku ruhande rw'ingabo z'Uburusiya. Amakuru ava muri Eritrea avuga ko indege zitajamo abadereva drones ya Ethiopia yarasiwe mu karere k'ubumanuko bushira ubuseruko hafi y'ikivuko ca Asab. Ivyo bibaye mu gihe icuka kiguma kirushiriza kuba kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanyi kubera Ethiopia iguma irondera ingene yoronka inzira ishika ku kiyaga gitukura. Bivuga ko iyo drone yari mu gikorwa cyo kurereka hafi y'igisagara cyo ku mupaka ca Bule cabaye ugwasiro rw'intambara y'imipaka yo mu 1998 n'ibihumbi 2000 yatumye abantu barenga 100,000 bapfa. Hari yandi makuru avuga ko mu ntango z'uyu mwaka Eritrea yashizeho ibikoresho bituma izo drone zidakora neza bizwi nka jammers mu turere dukomeye mu gihe ibintu bitera vyunyuka. Leta zompi ntiziragira ico zibivuzeko. Mu Rwanda sentare y'intango ya Kiyumba yahanishije igihano cyo gufungwa imyaka 20 Germain Musonera kubera ruhara yagize mu rupfu rw'abatutsi mu gace avukamwo kahoze ari komine Nyabikenke.
Musonera n'umuyoboke w'umugambwe uri ku butegetsi wa FPR akavuga ko akaba yari no ku rutonde rw'abashingamateka bashasha batowe mu mwaka uheze ariko yaciye atabwa muri yompi imbere yo kurahirira ayo mabanga. Germain Musonera yaburanye ahakana uruhare ubwo ari bwo bwose muri jenoside. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Mu cyumba cy'urukiko kitarimo umuburanyi aburegwa cyangwa se ubushinjacyaha, umucamanza yavuze ko Musonera ahamwa n'uruhare muri jenoside kandi ko ahamijwe igifungo cy'imyaka 20. Musonera yanategetswe kwishyura miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda agomba guhabwa umuryango Ibuka urengera inyungu z'abacitse ku icumu. Ni icyemezo cyatangajwe mu gihe gito cyane. Umucamanza avuga ko ibisobanuro birambuye bigomba gutangarizwa ku rubuga rw'ikoranabuhanga rukoreshwa mu nkiko. Mu iburanisha ubushinjacyaha bwavuze ko Musonera yitwaje igitinyiro yari afite nk'umukozi wari ushinzwe urubyiruko muri komine ya Nyabikenke ashishikariza imbaga gutsemba abatutsi. Yashinjwe kandi kwitwaza imbunda mu gihe cya jenoside ndetse ngo akaba ari nawe wari ufite ijambo rya nyuma ku bagomba kwicwa. Havuzwe urupfu rw'uwitwa Kayihura wageze i Nyabikenke ahunze umujyi wa Kigali akaza kwicwa byemejwe na Musonera. Yiregura, Musonera yahakanye uruhare mu bwicanyi ashinjwa, avuga ko abamurega ari abatarishimiye ko yari agiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko. Yavuze ko jenoside yabaye atakiri mu nshingano z'ushinzwe urubyiruko muri komine Nyabikenke kuko yari yarasezeye ku kazi. Gusa ntiyashoboye kugaragariza urukiko ikimenyetso cy'uko yahagaritse akazi. Musonera yavuze ko nyuma ya jenoside yahawe imirimo ikomeye ya leta itahabwa umuntu wagize uruhare muri jenoside. Yavuze kandi ko yabonye amahirwe menshi yo kujya mu butumwa mu mahanga ku buryo ari guhunga yagira icyo yikeka. Umunyamategeko wunganira Musonera Janvier Ndaruhutse yabwiye BBC ko agiye gusuzuma impamvu umucamanza yashingiyeho akiza uru rubanza ndetse akanaganira n'uwo yunganira mbere yo kumenya niba agomba kujuririra igihano cyatanzwe. Germain Musonera w'imyaka 60 y'amavuko avuga ko mu myaka 30 ishize yabaye mu mirimo ikomeye ya leta kandi ko ishyaka riri ku butegetsi ritari kuyimuha iyo aba yaragize uruhare muri jenoside. Mbere yo kwiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko ku itiki y'ishyaka FPR, Musonera yari umukozi mukuru mu biro bya minisitiri w'intebe. Ku buryo butamenyerewe, uru rubanza rwagaragayemo ukuregera indishyi bikozwe n'umuryango Ibuka urengera inyungu z'abarokotse jenoside. Wari wifuje ko Musonera ategekwa kwishyura miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda nk'ikimenyetso kuko agaciro k'ubuzima ko katabonerwa ikiguzi. Leta ya Sudani irongowe n'abasirikare ivuga ko yawijemwo ibitero vya drone vyari vyagabwe ku mugwi w'abagwanyi n'umugwi w'abagwanyi bahanganye wa Rapid Support Forces RSF mfunyafunyo mu gisagara ca Merowe kiri mu buraruko. Igisirikare kivuga ko ivyo bitero vyari vyibasiye icicaro gikuru caco, ikibuga c'indege cyo muri ako karere n'urugomero. Ababibonye bavuze ko humvikanye uguturika kwinshi ku munsi wa gatatu mw'ijoro vyatumye amatara acika muri ico gisagara kiri ku birometero nk'amajana 3 mu buraruko bwa Khartoum. RSF ivuga iherutse kwemera gutanga agahengwe mu kiringo c'amezi 3 kugira imfashanyo zinjire bifashijwemo na Amerika uwo yafashe inzira yo kugwanisha drones mu gihingwano n'ingabo za leta ibandanya. Ni saa 10:38 muri studio za BBC London, saa 10:38 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Ubufaransa buri mu birori vyo kwibuka imyaka 10 iheze habaye ibitero vy'abagwanyi bitira idini rya Kisilamu yabereye i Paris. Ivyo bitero vyaguyemo abantu 230 murantunga, abandi benshi barakomereka. President Macron yavuze ku rubuga ngurukanabumenyi ati umubabaro uracariho, Ubufaransa buravyibuka. Kwibuka vyatanguriye hanze y'ikibuga ca Stade de France habere ibitero vya mbere vy'amabombe y'abiyahuzi. Hashizwe ingore z'amashugwe ku mazu y'uburiro n'ububare aho abitwaje ibigwanisho barashe abantu bari ku mabaraza bariko bararyoherwa ku mugoroba. Ico gitero cashitse kwisonga hagoswe inzu y'ibiteramo vya Bataclan ahaza kubera ibirori nyamukuru vyo kwibuka. Inama nshingamateka y'ishiramwe ry'ubumwe bwa Buraya EU yatoye itegeko ryo korosha ingingo zimwe zimwe za EU zigenga iterambere. Iryo tegeko ryari
canishijemo inama nshingamateka rigamije gufasha kugabanya ibisabwa ku gikorwa by'ubucuruzi bigifise ingorane zo guhiganwa ku masoko na Amerika y'Ubushinwa. Itegeko ryemejwe mu mwaka uheze ryasaba ko ibigo n'amashirahamwe bitegerezwa gutorera umuti ibibazo by'uburenganzira bwa muntu n'ibidukikije mu nzira bironkamwo ivyankenerwa canke bigatanga amande. Iryo tegeko ubu rikoreshwa gusa ku bigo by'amashirahamwe manini vyinjiza amahera menshi kandi ntibizoba bigikeneye kwerekana imigambi vyiyemeje mu guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu na Nduta muri Tanzania zitekewe n'ubwoba inyuma yaho zisabiwe kuba ziyandikishije imbere y'uku kwezi kwa11 kurangira kugira zihunguke. Ibiharuro vya HCR ishami gishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe impunzi vyerekana ko gushika mu mpera z'umwaka uheze impunzi zari muri ayo makambi zarenga 60,000. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Ubwoba bw'izo mpunzi bushimikiye ku ntonde ubuserukizi bw'igihugu ca Tanzania muri ayo makambi bwamanitse usaba ko uwibonye wese aca anyaragasa kwiyandikisha. Izo mpunzi ariko zifata ko ico gikorwa ari nko gushaka kubirukana ku nguvu muri ico gihugu. Zirarahira zikarengwa ko zidashobora kwiyandikisha ngo zihunguke nk'uko bivugwa n'umwe muri zo yiyita Frank. Ni baba batwafishije bafashe iyo ngingo yo kutwirukana muri ubwo buryo nibazane imiduga hanyuma adutahana, ariko ejo batazohenda amakungu ngo abarundi batashe babyipfuza biyandikishije, kuko kuri izo liste twabonye bavuga bati uwibona acagenda kwiyandikisha. None ni gute twakwirirwa turiyandikisha kandi bafashe ingingo yo kutwirukana kufungura ku nguvu? Izo mpunzi kandi zivuga ko amazina amanitse ateye amakenga kuko bapfuye abaronkejwe ubuhungiro mu bindi bihugu canke abamaze guhunguka bose ngo bari kuri izo ntonde. Abategetsi b'igihugu ca Tanzania bo barahakana uwo mugambi bavuga ko ari uwo kubirukana. Sudi Mwakibasi arongoye igisata kijejwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri ico gihugu avuga ko basohoye izo ntonde z'impunzi zose z'abarundi muri ayo makambi abiri, ariko ko ari mu ntumbero yo kubahimiriza ngo biyandikishe kugira bahunguke. Avuga ko babanje kubumviriza ariko basanga abarenga ibice 90% ata mpamvu bafise zifadika zo kuguma muri ico gihugu. Matokeo ya ile tumaze kubumviriza twasanze impunzi zirenga ibice 90% badakwije ibisabwa kugira ngo baronswe ubuhungiro. Ufatiye ku mpamvu bagiye baravuga kulingana na sababu alizokuwa amezitoa. Mwakibasi kandi yongeye koko Burundi ubu ari nyabagendwa, ko hamaze kuba amatora kandi ko imirimo ibandanya ukuri kwamye. Mu masekeza yo guhimiriza izi mpunzi, abategetsi ba Tanzania bagiye bazibutsa ingene impunzi zari mu ikambi ya Mutabira mu myaka ya 90 zagumye zihimirizwa gutahuka mu gihugu cazo, zimwe zikanana bikaza kurangira zirukanywe. Ibiharuro vy'ishami rya unijejwe impunzi kw'isi HCR byerekana ko gushika mu mpera z'umwaka uheze impunzi z'abarundi zari mu makambi ya Nyarugusu na Nduta zarenga 60,000. Burantungana nasavye inkuru y'urunana, nasavye ikino c'urunana, ariko baduhaye inkuru yo muri Kenya, muri Tanzania nako murantunga. Tugume mu karere, ihiganwa rihuza imigwi ya basketball y'abagore yo mu karere ka zone ya 5 muri Afrika rirabandanya muri Kenya. Mu nkino z'uno munsi Rege yo mu Rwanda yatanya mu mitwe na Lezipo yo mu Burundi. Rege itahana intsinzi y'amanota 67-56. Iri higanwa gitabiriwe n'imigwi 9 yo mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ni inkuru ya Gisele Berwa. Kuri wa kane saa 6 kw'isaha ya Nairobi, ikipe ya Reg BBC yaturutse mu Rwanda yakinnye na Lezipo yo mu Burundi. Umukino warangiye Reg itsinze ku manota 67-56 ya IPO. Uyu ukaba ari umukino wa gatatu Reg yakinnye, ndetse ikaba yarabashije gutsinda imikino yose yagaragayemo bihesha kuyobora itsinda B barizwamo n'amanota 6. Umutoza wa Reg Malik yishimiye ko ikipe yitwaye neza kandi ko ifitiye icyizere kuko bumva icyo basaba nk'umutoza.
turashima Imana ko dutsinze uyu mukino turakomeza no kwikosora icya mbere tugomba kwitonda kubera ko nk'uburyo hype ikinamo ikomeza isatira kandi yataka cyane icyo mbwira abakobwa rero ni ugutuza bagakora imyitozo yabo neza ndetse no kubaha ibyo mbabwira. Wari umukino w'ingufu n'ishyaka ryinshi ku mpande zombi. Umutoza wungirije wa IPO w'i Burundi Ndimugakiza Joshua yatubwiye uko yabonye umukino ku ruhande rwe. Nibaza ko igice cya mbere cyaranzwe no guhusha cyane na construction itameze neza. Nibaza ko twonyine twabaye aho igice giheruka cya nyuma wabaye ko twashoboye gukina turabashiramo imbaraga turashiramo izo nguvu turagaruka muri sport. Tubibutse ko aya maekipe yombi haba IPO yo mu Burundi ndetse na REG yo mu Rwanda zikomeje kugira ngo zizagere muri kimwe cya kabiri kirangiza muri iyi mikino. Abakunzi b'urunana uyu n'umwanya wanyu. Nadine mu byishimo byo kwakira impano idasanzwe. Muzara na Kazeyo baramukiye mu maganya. N'urunana. Ese ugiye kutagiye kwiga Muza? None se waje kwicara ni ishuri riri? Genzo arifitiye niyo wamiki sinashobora kujya kwiga. Aho njya n'ubundi no kugenda bakirirwa abantu ukagura ngo ababyeyi bacu banze kwishyura amafaranga y'umusanzu w'ifunguro rya saa sita. Uvuga ko bashobora no kutabidu. Nuzi ko Kontabure yavuze ngo hari igihe abana iwabo batishyuye amafaranga yo kurya bazajya babibima. Ngo kugira ngo ababyeyi bakunde bishyure da. Shaho papa na mama ukuntu bikundira inzoga. Ari amafaranga nayo bakwishyura niyo wabwira ngo tumaze icyumweru tutarya. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kwirwanaho tugashaka uko tubaho kuko twazicwa n'inzara turebye nabi. Reka rero nkwereke. Ubwo tutagiye kwiga. Ngwino turebe ahantu tujya mu bakire. Tuhicare. Niba ajya kurya baragira isoni baduhe. Ubu se twajya kwashyaka niba amaze kujya mu kazi kandi ku bya saa sita uriya mukozi wabo ntacyo yatumarira. Ubu se tujye kwa Filipo se ko n'abari abakire batabura ibyo basigaza tukabyirira. Budensiya nawe dusanze akatubaza impamvu tutagiye kwiga se ahubwo mfite igitekerezo cy'aho twakura ibiryo kandi ntabwo ari ririmo kazi. Hese ko uyu munsi isoko rya Nyarurembo ryaremye waje tukigira mu isoko. Ko nta mafaranga se dufite ngo turagura n'irindazi turabona icyo turya gute? Turagenda tureba abantu dutwaza ibyo bahashye baduha ibiceri tugura icyayi n'amarindazi. Abantu bakeneye batwaza ari uko baguze ibintu byinshi kandi bagatwazwa n'abasore. Urumva se rendo waduha utuntu duke ngo tutumutwaze kandi nawe ashoboye kutwitwaza Muza. Ariko mu isoko ntiwabuririza icyo urya. Harimo n'abaza gucuruza ibijumba, amacunga, amapera yajya kwikorera kimwe kikamucika kikaga hasi ugahita ugitora ukabura gikucuye. Cyakora ukubise nk'amapera 3 n'ibijumba nka 2 waba uhaze da. Kimwe nuko wakwigira no muri restaurant wawe n'umukiro ushigaje ibiryo ukamubwira ati ibintu mbyirire. Wariye wa mwana we. Shana ndi umwana uramurenganya pe. Kika nushaka ko atera itama nk'iryo utera. Nyine natamire tugende. Aramira akayiko kamwe akanwanganwanga washya agakecuru katagira inyuna rimwe mu kanwa koko. Nadi nibe n'agakecuru gafite ishinga ikomeye. Ingayi bose kushaka ko umwana arya vuba vuba kandi abimenye we ntayafite. Nagashinya kike kaba kacyorohereye cyane. Nirika natinze mujye ibintu byo kugabura umwana wihuta byagusaza pe. Uramuha ntatamira kandi kumujyana nta kintu nariye nabwo ari mukagira ngo ni benshi. Ariko n'ibyo urimo namakosa. None so we nusko kugabura umwana bisaba umwanya uhagije Nadi mukicana akarya gake gake ku kigero cyo kugeza hazi. Nyine ibyo ndabizi. Nonse yatera abinyigishije kubanza ugakaraba intoki ubundi ukicara ukagaburira umwana. Ariko nyine uyu munsi nagize impamvu zituma ndi kwiruka pe. Urashaka kujya kuri muri fire yo gukora amandazi se? None se ugiye hatuma ushishuka umwana ngo narye vuba ukigenda Nadi. Urabizi mujye ko nabishyuhiye we uravuga iki? Ni neza Nadi. Nyine ejo Patrick yanyemera murimo kujya ntihingira ngo mbone bitunga umwana. Ubwo rero ndashaka kugenda hakiri kare ngo mufatirana hanyereke. Nta wamenye njya numva ngo umuntu ahinduka nk'igicuda nk'imvura mbabara atampinduka nakakanya. Byiza we. Patrick ubwe niwe wibwirira kwemerera umurimo wo kuduhinga cyangwa arivugisha uti wamakama ko kujya mpinga. Reka ibyo narabitekerezaga. Ntabwo nagize mbitekereza pe. Nuri kuna kenshi abantu tutwifungira imigisha. Wahora n'iki mujye? Reba iyo uguma muri bwa bujibwe bwo kuba umwana ngo uri kumwitira ko yakubabaje utwite. Wahora n'iki wa mubyeyi we? Wa mubyeyi we se nyine ntubizi ko ubwenge buzubujije buhise. Aro, makuru se mama? Amakuru? Ahubwo amakuru yawe ari wowe. Koko ngo hamagara
umpamagare gatanu kose unyihorera nikoreya kwihorera nyoko wumva bizakumarira. Ntabwo nabimenye mama, nari nayisize mu cyumba njya muri dushe gukaraba, ubwo rero sinayumvaga, gusa nanjye numvaga nza kuguhamagara tukavugana. Wowe umpamagara waretse kubeshya mwana wanjye ko mbizi ko mu minsi iri imbere ahubwo uzaba utananyitaba. Oya rwose ntabwo byashoboka mama, ese ubwo nakwanga kukwitaba habaye iki koko? Ndabizi iyo nguhamagara nkubaza amakuru ubuntuka mu matamatama, ariko mwana wanjye si igitutu mba ngushyiraho rwose, ni igishyika mba ngufitiye nk'umubyeyi. Mama ndabizi nk'umubyeyi rwose ntibyabura guhangayika, ariko humura nanjye ndabizirikana. Wabizirikana se ukabikoraho ikireya? None se mama, ko nawe ubizi mu muco wacu umukobwa ategereza bakamurambagiza, urumva nabikoraho iki? Mwana wanjye ko utari umukobwa mubi, kuri umukozi ufite akazi, urambwira ko wabuze umuhungu kubenguka koko, cyangwa ubwo bwiza bwawe buragushuka mwana wanjye ukabenga? None se hari umukobwa utabenga mama? Abambenguka nyine ntibabura, ariko nanjye mbanza kugira ibyo ndebaho. Yego ndabyumva ntiwayora ibije byose, ariko nanone uzirikana ko imbenzi ya cyane idahera kwishyigirigwa. Ese urabizi mama, ni nk'akabanga ngiye kukwibira, mu minsi iri imbere nshobora kukuzanira umushyitsi. Ntiwumva ahubwo ijambo nk'iryo niryo mbashaka rwose. Nyine hari umusore w'inaha dukundana, turi gutegura kuzaza kubasura, gusa nari nanze guhita mbibabwira kuko ntituramara kubinoza neza. Ariko ngenda inyoko ntacyo ugomba kumpisha mwana wa. Nyine ntabwo naguhisha, ariko numvaga nshaka kuzakubwira namaze kubishyira ku murongo neza, nkubwira n'itariki n'iyi, ariko nyine kubera igishyika cyawe bitumye mbikubwira mbere y'igihe. Oya humura nta kibazo mwana wa, ubwo ni nko mu matariki angahe? Kandi nakubwiye ko tutaramara kubinoza, nitumara gufata itariki nzahita nkubwira mutangire mu mwitegure, gusa ukibuka ko nta wundi ugomba kugira icyo abimenyaho uretse jye nawe gusa. Ubushaka niwandika akabarira Nadine. Ninde uvugisha? Ni hahandi ibyo wivugisha byose turabisangira. Ese burya niwe Rufo? Usiko nanayoba umuntu uri kumvugisha n'ukuri uwo ari we? Ni njyewe. Baramutse Nadine. Mwaramutse neza. Kahuri. Burya se navuga ngo turabisangira uri gufunga gugende? Ndimo ndagenda, hari umuntu dufitanye gahunda ngiye kureba Rufo. Njye rero numva gufunga nkagira ngo urimo urafungura ngo ujye mu nzu. Oya ndimo ndagenda. Niko se wanshaka se ngufungura tuvugana gakeya? Oya. Ubwo ufite gahunda yihuta si ngombwa. Ntabwo ari ngombwa ko ngukerereza. Nakubwira muri make cy'ingenza, none ukikomereza gahunda zawe nta kibazo. Yewe niba ntacyo bitwaye nibyo byiza. Nanga ko muva ko nabasuzuguye nkabaheza inyuma y'urukinze pe. Reka oya se nibiki. Icyangwa nuko tuvugana kandi ukumva icyo abayobozi bakuntumyeho. Ngo icyo abayobozi bakuntumyeho Rufo? Nakoze iki se kandi ko Nadine nta makosa aneranya n'abayobozi ngenderamo koko? Nakoze iki? Oya ntabwo ari amakosa. Ahubwo ubuyobozi bwakuntumyeho kubirebana n'ubukode bw'iyi nzu bamwe. Ngo birebana n'inzu? Ye baba we, mugiye kwinywamo Rufo? Ambo ntabwo ari ukuyigukuramo byo kuvuga ngo uva ngaho ugende. Yewe Imana ishimwe da. Ariko ubuyobozi bwambwiye ko nkwibutsa ko igihe cyo kugukodeshereza kiri hafi kurangira. Noneho ndagiye mu kabyara ko kagakabaho. Mana we. Oya Nadine, umazemo ni kinini. Urasabwa noneho kwishakira amafaranga ukajya wishyurira, cyangwa se ugashaka ahandi ujya inzu ukayisubiza ba nyirayo. Ubuse ni wankurira ubuvugizi Rufo, bakongera nyine bakanteza nk'andi mezi 6 byibuze. Ako Nadine, ubuvugizi hari uko ntagize koko? Nabwo warakoze pe. Aya sandi mezi 6 mazimo bari bakongeje. Nuko ari ubukene. Ariko nanjye umurenge ntacyo nawushinja pe. Baramfashije barangwa no mu bikomeye cyane igihe ntari mfite aho kurambika umusaya. Pe barakoze. Urumva ko rero wowe aho ugeze bakuretse bakajya gufasha undi uri mu kibazo nka kiriya wari urimo muri kiriya gihe ntako baba batagize. Rwose pe baramfashe bituma mbona n'uburyo bwo gutangira kugira utwo nikorera kandi utwo dutangiye gufata umurongo. Aho rero niho ukwiriye gushingira nawe ukigira, ntukomeze kuba umutwaro kuri leta kandi yaragufashije kugira icyo wigezaho, sibyo? Yego pe, wenda kubona amafaranga y'ubukode bwa buri kwezi ntibizanyorohera, ariko uko biri kose ubu biruta uko byari biri imbere. Nuko ndashima pe, kuko burya ngo ndashima ntiyongerwa rwose. Kwaje Karamina? Nta wicare Pascal. None se ugira ngo nicare hehe handi Stefan? Kose mukoza kwifunengeza muri aka kaguni wenyine. Uranga ko hagira ukuvumba. Wandetse Stefan.
uranshaka w'iki wagiye ukaka inzoga ukanywa jya ukandeka sha Pascal ubanza none hatari bizima pe ubu ni bizima biraba bizima se bisi mwankundi byagenze biteze cyangwa sha wongeye kurwara n'umugore aragutimbura ibibazo mfite birenze uburwayi birenze gutukana cyangwa kurwana n'umugore wasanga ndi gukena mu bikomeye da mwapfusha undi mwana se Pascal oya abana nta kibazo bafite rwose baraho none se byagenze bite ko ndeba usa nk'uwataye umutwe Stephen reka nkubaze yego ubaye uri umugabo ufite umugore wawe mubana neza nta kibazo mufitanye wivunika rwose n'ubundi ngende umugabo kandi n'umugore ndamufite ndetse tubanye neza nubwo yenda nta zibana zidakomanya amahembe ariko ubu rwose ubu nta kibazo kidasanzwe dufitanye none se wabyifatamo tugiye ukumva ngo umugore wawe mubana yaguciye inyuma kandi akaguca inyuma ku mugabo wiyita ngo ni bosi we byose utangiye kuzana n'ibiki oya ndakubajije nsubize nkawe ugiye ukumva ngo Nyiramariza yaguciye inyuma ku mugabo avuga ko ari bosi we ndetse akanamutera inda y'impanga inda y'impanga impanga z'abakobwa cyangwa z'abahungu cyangwa n'iz'umuhungu n'umukobwa ese ko nkubwira uko ikibazo kimeze ukagira ubwoba hari icyo wikeka utambajije byinshi wowe nyibwirira uko wakwitwara muri icyo kibazo nicyo nshaka kumenya gusa ibyo ndumva ngewe ntagomba kubibazwa rwose kuko Nyiramariza wanjye ntabwo yanca inyuma icyo ni icyambere ni amahirwe kuba ufite umugore mwiza rero udashobora kuguca inyuma ngaho nyibwirira uri uwo mugabo waciwe inyuma ukagira amahirwe yo guhura n'iyo mbwa yiyita bosi yagutereye umugore inda kuko no gutukana Pascal none se ko wavuze ko ari umugabo yahindukira akabimbwa gute ntacyo reka tuvuge ko ari umugabo da uhuriye ahantu n'uwo mugabo mbwa wagutereye umugore inda muri mwenyine wamukorera iki hanyuma Nadine ni ukuva kuri uriya muyenzi ugatambika ukagera hahinze ibijumba ukongera ukazamuka gutya ukagera neza neza hano ku rugo ahangaha gutambika hirya se ni ukugarukira kuri kiriya giti ndeba kiriya kisombe cya kiri hirya hariya neza urabona kiriya giti cy'isombe kiri mu rubibe aho ngabanira na ba data wacu yego urakoze Patri urakoze rwose pe Imana iguha umugisha mwinshi ibi ni ngombwa ko mbikora Nadine ntabwo umwana wanjye agomba kubura indyo yuzuye cyangwa nawe ubura amashereka yo kumwosa kandi mfite isambu ihagije nanjye ndaje nkwereke ko ntari umunebwe nzi gukura amaboko mu mufuka ngakora aha hantu mpaye nzahabyaza umusaruro ku buryo ntazongera kwicwa n'inzara n'ubundi icyo nicyo nshaka Nadine niba uri umusongarere nkanjye rero wumva utazahahinga umubwire nzahashakira undi uzahabyaza umusaruro byihoresha buriya se twahuye njya gushakashaka utuvuga mu mirima ya rubanda ari uko nezerewe ahubwo mbwira ubu nta gapapuro twandikiranara agapapuro ko gukora ikinadi nyine kemeza ko hampaye kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi nintangira kuhahinga hatazaba iki umurima ko ari uwanjye umwanzuro wo kuwuguha nkaba ari ngiye ufashe inyandiko ushaka n'izi kinadi nyine nubwo wowe utari muri abo ngabo ariko kuri ubu hari igihe uvuga n'umuntu ikintu ejo ugasanga yabihinduye da ubu se Nadi nasinze niba nasinze se n'ejo ntakomereye nasinze ntabwo wasinze Nadi humura rwose shyira umutima mu gitereko umurima nawe ukwemere n'abitekerejeho bihagije mana yanjye ndumva ntazi icyo nakora nkore ko unezerewe pe ati nguheke cyangwa guteye urampekana n'umwana se ko numva rira banza umuhose imbere na mbere nyine ashobora kuba ashonje aheruka kurya kare tukiri mu rugo wamuhaye ibereza reka tuzamuke tujye mu rugo nk'amazi nkarabe mu ntoki bisa namwotsa nta karabo ubwo surasa nabikora iyo utakwihera umwana ibere koko kandi arishaka umuntu avuye mu rugo woza ukaba unambaye neza umwana uri hehe yego navuye mu rugo noze ariko sawa twahuye nasuje banganitse naho mu murimo ibintu nakozeho bingana gute se none se Nadi ndakumva Patrick buriya bari abagore mbona mu isoko bose bafite amazi yo gukaraba intoki ko bana barera bagakuramo ibere bakabaha barabikora ariko nta makosa niho haturuka indwara z'impiswi inzoka zo mu nda umwana agahora arwaraguka indwara ziterwa n'umwanda none se Nadi ndakumva ubu utarakaraba intoki ntabwo ushaka kwicara hasi ngo uhe umwana ibere arekera kuja koko barakoze mu gikino cy'urunana amakuru yacagarukiye ngaha mwakoze kubana natwe na Gahwane
kandi mudutunge ku tubazo tw'ubuhinga bw'ivyuma twagize. Thank you.